uravuga yego cyangwa oya ukoresha agakingirizo oya urakoze baramutse batubonye hano nukuvuga nuye okeka ko yo bayatwa umuntu akaza kayibaza manage kubireba sininde uyu nguyu aswagoswe banyi kuharise inde banyi kuwa rega bareba umuntu imani bakabyimagine aya Josh sigaho nawe kudukurikira muga apparence irabesha ushaka kubona gutyo umuntu ukavuga ati uyu nese turetse kubeshya ivugisha ukuri nge na Josh ndusa n'umurijuru no basopa mwese nta kwizera umwana w'umuntu ari nibyo numvise bita niba ari umucumita gucumita gucumita ni ibiki gucumita ni kujomba ikintu genre kujomba nese ucumita niwe bitande niwe bita umucumita umucumitsi ngira umucumisi yacumise wese uvuga uriya muntu ngo we wamucumita we nyine umuntu abazi guhonda nyine wamucumita oya uwo mucumita ahubwo uwo mucumita donc uwo mujomba kunchumita nanye ngagucumita yamaye tugacumitana yamaye oya ibintu biroroshye uramutse ufite filime kandi harimo umuntu ugomba gukina nka shatani ninde wahereza iyo yavugisha ukuri ukeneye satani na Yesu wakinisha ndi nandise Yesu se nawe urimo nga ni Salomon ndetse ndi Yuda kuko shitani yamaze kubona umwanya we n'uyu nguyu era Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bibaye nawe herereye. Bibaye nawe herereye. Tiyute kuri Nicole kubera aje rankunda kuri micro za Nemilen TV reka tubakire tongere tubaha ikaze tubaramutsa cyane twari tubakomboye murabona ko turi kumwe n'abasore beza gusa se umusore mwiza abasore wewe wenyene okay nundi mwiza kurushaho bitandukanye ndi kubera umusore mwiza nundi mwiza kurushaho uravyemeye gusa se abantu badukurikira kubibona baraza kujadinga hari abantu babazi canke abantu bababonye ijyambere ntawe umenywa na bose burabizi utari faranga si ngombwa reka tubaye kadire twongeye tubaramutse kugira ngo batwibwire canke bidondora avuga ati sino bavuga ko muri abagabo umugabo niwe yivuga kwidondora wagiye ngo kwikubita nk'ingonje uzitu mbere nza naraje nyine nsa nkaho ninza ahantu muri restaurant noneho oya nabasizemo noneho ndasohoka ndabategereza abarundi nayo nasize muri restaurant noneho barangije baraza bansanga hanze ngo twagutebeje afakasi umuntu ngo ngwiki ngo twagutebeje nyine nyenyita mubwira oya ngiye ino style ni gutya nyambara ntago nyanebeza rwose ntago rwose nyanebe gutebeza no gusobeka mu kirundi gutebeza no gusobeka kwambara ishati ukinjiza mu ipantaro gutebeza niko gusobeka twe tuvyita gusobeka hanyuma gutebeza ko kwari uguninza gutevya twagutebeje twagutindije nibyo bayisa nsobanurira twe gutevya mu kinyarwanda no gutera no kuganira muharira na mugenzi wawe gutevya ariko mu buryo bwiza ataruvuga ngo muri gutongana kirundi n'ikinyarwanda muga hari amajambo amwe dufitanye isano ari nibyo numvise bita niba ari umucumita gucumita gucumita ni ibiki gucumita ni kujomba ikintu genre kujomba nese ucumita niwe bitande niwe bita umucumita umucumitsi ngira umucumisi yacumise wese uvuga uriya muntu ngo we wamucumita we nyine umuntu abazi guhonda nyine wamucumita oya uwo mucumita ahubwo uwo mucumita donc uwo mujomba kunchumita nanye ngagucumita yamaye tugacumitana yamaye mwebwe ni gute bisiguri uriya yagucumita nawe ukamucumita tugacumitana wese ushobora kumucumita nk'amasangaye byaterwa oya byaterwa nyine gucumita no kugira ngo gutya wacumita mpaka urushye acumita he nicyo kandi wumva ndagucumisa ucubabara ucumita he nyine hariho hose wagize gutya bagucumisa nako ndagucumisa mwebwe mu gucumita mu kinyarwanda bisiguriye gucumita nako tubyumva gutyo none se wacitiranje ni ikibazo gucumita se abantu nabo babikurikiranye nabo barabyumva uya twebwe abarundi dusiguriye no gucumita okay natwe turacumita ariko iyo biba ari nk'ijambo nyandagazi
vuga mu mvugo mbabarira amatwi imvugo yisoneye mu kirimi cyane cyanda bitaho oya dufite umuco ntabwo nabivuga twebwe naho hari naho yoba ari ikintu uvuga uti iki kintu ndakivuzemo ubu buryo hari ubundi buryo ushobora kubivugamo umwana ntabyumve bigatahura umuntu nyene akuze hako naho umwana byumve gucumita no gucumita rero ugucumita iyo ugeze hano nyine gucumita wari ugucumita nyine ubwo ugeze hano iwanyu nkubi wanyu mvuze ati no gucumita wumva iki uri kirara uri indaya bikora indaya no gukora imibonano mpuzabitsina urebye ntago ari imvugo ikoreshwa n'ibirara nanone ntago ikoreshwa n'abantu natwe ivuga nkatwe turi hano ibadire nkishitse nkavuga ati no gucumita wacavuga ngo ndikirara tukubarira ahantu bita mu giporoso korodori voilà ntimwari bwidondorera aba hano turi kumwe n'umusore mwiza vyihariye cyane wavuze gute urengejeho cyane umusore mwiza cyane reka bibwire Yaman, sio mani kamini Joshua kanimtawaye muyaso aka Babyface. So nkabandi umunyarwanda nkaba naraje mu gihugu cy'u Burundi guterera y'urwenya mu gitaramo cya Iwacu Comedy Festival. So ku bantu rero batanzi ndi umunyamakuru ku gitangazamakuru cy'u Rwanda bita RBA K2. Kuko abantu bajya bakucyanda Josh Challenge hano mu Burundi yebana ndatwika no kuri YouTube wazanyukiraho karebaho. So ngira ngo iyo niyo intro nge natanga. Umusore mwiza ndi nyine nk'ibisanzwe. Umusore mwiza nawe. Umuhungu ni Fred, perso de mi chance, petit frère de Jésus, ambassadeur de la vitamine des filles. Voilà. Fils de joie. Garçon bonbon. Garçon bonbon. Reka tubaye kaze rero mwashitse mu Burundi ndibaza babakiriye neza uko biri kose. Abarundi turi abantu bakira dukunda abashitsi haje mu Kinyarwanda n'abashitsi nyene abagenzi cyane ingenzi ari abashitsi ari umushitsi ari bagashitsi bitega nuko uko biri kose babakiriye gute we hose ijyambere uje njyewe mu by'ukuri si n'ubwa mbere nje mu Burundi ni ahantu heza cyane ni ahantu bagira urugwiro nyine uburyo bw'imyakirire uburyo nyine mutangamo keya ariko keya nyine keya kwakira umuntu nyine ukamusuhuza ukaba wamuganiriza ukaba wamenya ko anashonje arumiyo sibyo erega icyambere tuba tubeyeho ni ukurya amazi n'ikituzanye hano ni ibiryo urumva hari abantu bariho kugira ngo barye hari n'umuntu urya kugira ngo abeho ngiye njya kugira ngo mbeho rero niba uriho kugira ngo urye ikibazo gikomeye nahise bitandukaniye ngewe njya kugira ngo mbeho ntabwo ndiho kugira ngo ndye ijambo iki ushaka kumenyesha si ukubaho se oya ushaka kumenyesha ni ibiryo wowe nicyo uri kumenyesha ariko none se waba utariye nese warya utariho noneho babayeho gusa utariye uyu mujama nese warya utariho yarangije kwivuga se wahejeje cyane bakaba baje rero mu gitaramo concert yatunganije oya concert akojo concert yatunganije harimo abakomediye benshi cyane harimo abarundi ufatikanije n'abanyarwanda cyane ko turi nka bamwe harimo amazina menshi cyane gose harimo Fred Rufendeke ari uyu nguyu harimo ngiye Joshua Kamirindi hariho uwo bita Seti hariho uwo bita Sam hariho uwo bita Mitsutsu hariho uwo bita Mutima winaha mu Burundi hariho uwo bita Eldefonse itega naho wita nshatse kuvuga iki nimba yize systeme anglophone abivuga bitandukanye n'uwize systeme anglophone kumenyesha ikigo wize SOS systeme francophone niko bisobanura se Jean biva mu Faransa hari iwanye nawe no kunyera oya ni icyongereza n'icyongereza hano ni Gifaransa ashacane irahari SOS
Voilà, twako turavuga ico baje gukora canke icabazanye baje mu kazi. Biramaze gushika mu kazi Jean muje gutembera bisanzwe. uvuze Biramaze gushika mu kazi muje gutembera bisanzwe mutaje mu kazi. ngaho natakaye ndakanyagwa biramaze gucika ko Biramaze gushika mu kazi. Ndapfuye. ndikumva ari byamaze gushikanya Oya. Mana yanje ndako. gasobanure neza musaza wa natakaye Biramaze gushika. Mukaza muje gutembera gusa. Mutaje mu kazi. ashatse kuvuga ngo iki n'ubwa mbere nyine Ashatse kuvuga. byari byatuba ko tuzo taje mu kazi tuje gutembera gusa nibyo ushatse kuvuga yego oya buri gihe tuza tuje mu kazi byari konye n'ubwa mbere We ni ryambere. yego n'ubwa mbere Wahabonye gute? Asha undi ni bwiza Kum- nabonye kuba- ari sawa cyane kuri afite mikoro ye Ni byiza. yawe undi ni bwiza gusa arashyushye nabonye ari fresh sana kabisa uriya gutanga bwo nzagaruka nonje gutembera Uje gutembera Jo wewe gute? Ntiwashima. oya nje ndashima Iyo ubonye Jean iyo ugiye ahantu mu kazi ukahashima avuga ati sha nzogaruka ko ari uje mu kazi bari stress biki nibiki nta mwanya wo kwishima uronka. urabona nk'ubu ngubu iriya pe ngiye nkubwije ukuri ndi umuntu ukora cyane nyine hariya mafite ikiganiro ni nka ari daily show iba buri munsi ubonye iriya The Josh Challenge nkora sinzi niba uyizi intwara byibuze amasaha 10 kandi no kuvuga ngo ngomba gutanga content buri cyumweru so no kuvuga ngo aka kanya mba mbonye ko kuza guperforming no kuvuga ngo nyine barari amafaranga mbanjemo kandi nanone nasabye uruhusha ngomba kuba nararusabye byibuza mbere y'amezi 2 kugira ngo uyu munsi nzahaboneke hano so rero ebana kuvuga ngo nje gutemberaho kereka ari nk'aka vacancy bamaye ariko nje ndahakunda uburyo hameze cyane cyane ngiye nkunda discipline yawo nyine abantu uburyo bari well disciplined uburyo baganira n'abantu kandi ikindi nanone n'umuco ngo hani Burundi uri gukora cyane ngo ari umuco kabisa nk'uyu ari ryambere aje sinzi ko wigeze kumubaza ati mu Burundi bimeze gute nta matsiko wigeze uvuga ati reka mbaze umuntu yoba yarahashitse ryambere kugira ngo namubwiye ngo i Burundi nibaza ubunyobwa ngira ni ikaranga ibiyoba ariko buno basekuye nyine buno bwo kurya nyine bwo kurya basekuye gute twe ibyo basekuye tubishira mu njya nyine namura burya ko ari abarundi bambwiye ngo nibaburya busekuye oya busekuye ntujya tubuteka mu njya mu biryo nyine isombe sinzi kuri izo wabusekuye ugiye kuburyo uteho n'ubundi busekuye uba ugomba kuburya kubusekura bukabifu oya twe tubushira mu njya bujyamo muze mutese muze kura burya gutya ifu nyine ifu nyine kusekura nyine ubusekuye kugira ngo uburyo wagira ngo burya ari bubisi ari ifu oya ubusekura kugira ubushire mu njya natwe niko mugabo twese tuzagira ngo tubirya ari bibisi bageze ngo turadaha hari ubwo tujya ari bubisi nubwo tujya bukaranze urabagira gutya voilà harimo ikindi nabonye mufite n'uburobe ariko ngira ngo twebwe iriya ntago tubugira uburobe urabuzi uburobe ahubwo yize ngo ni uburobe gisinzi ba uburobe nako ngira ngo ni akawunga sibyo ra oya ifu y'imyumbati kawunga ni kawunga ifu y'imyumbati ni y'imyumbati uburobe se nubuki uburobe babukora mu imyumbati baba barobetse kurobeka urabizi imyumbati urayizi mugabo baba bashize ku zuba imyumbati urayizi voilà urasoroma imyumbati akagera igihe ukayitonora ukayishira mu mazi kamara y'iminsi igacika imikembe sinzi bimwebwe ko mubita gute ni ifungira ngo oya umwumbati washize mu mazi kamara iminsi hawo ntago mbisi kereka nk'uyu wabaye mu nibaho ndabaye mu cyaro wowe none se Gacundezi ni muri Kigali ese twaraturanye ko ari wowe wakuriye wowe twaratumize nuna nawe ngewe Gacundezi wasinjye Gacundezi ababizi barataza urumva rero iyo myumbati yamaze iminsi haragera igihe bakangira barayisekura sinzi haya kitwa turi kuvuga ku myumbati uburobe bari kuvuga ko utazi uburobe okay ubwo ndabumenye ubwo ngubwo nago mu Rwanda rero bubaye indagara zo zirahari niyo cyane yakoze muri covid iyo ushitse ngaha ikintu ukunda kurya ryambere uvuga uti ndakomboye ikiburundi hari inyama bigeze kuntekera gusa ntabwo nzi uburyo bazita ariko baziteka mu buryo bw'akabenzi
then barigiye bazirisha ubwo burobe sinzi simbizi uburyo biba bimeze fresh nyine bivanze wafunguyeho usa n'inzara wasinje usa n'inzara uwo musi yoye nitari zo zigurisha oya Jean mu maso mengo nturafungura oya nafunguye ahubwo izuba ryanyishe ryina wari ivyo umenyereye canke ivyo wasanze ngaho gutibishaka nari ama spaghetti usanzwe yajyaho hari aho arahari nagomba ndakubaza ikintu wariye washimye hano iwacu ni ama spaghetti numvisha ameze kimwe ngomba mumbwire Jo we reka nje ngaha kumushitsi wari umusangwa amaze amakartier uzi hano mu Burundi umaze kumva nangahe amakartier quartier mikoro ebyiri kujyanya vuga ifite mikoro ebyiri quartier uzi hano iwacu quartier nzi hano ni he mu Kinindo mu Ngagara sayo ugira ngo no mu Ntozo okay hano mu Kanyosha ndayumva cyangwa uri kumaza kuba nyazindana ndahageze oya kandi ari ryambere uje mu Burundi kabisa nayo ngayo nzi njyewe na ahantu na hamwe nzi na uretse aho ngeze hano urisani hano ni mu Kinindo noneho ariko hari amakaritiye tujya twumva bavuga nyine iyo tuririya mu Rwanda mu Kinindo ngo ni muri karitiye z'abakire noneho hakaba niko wabibonye none none se igitaramo urabona kiri bubera ahantu hajabiriye niko reba amazahari reba amadarapo wagira ngo ni kuri ambassade urumva imodoka zirimo ziragenda yewe n'inyoni so rero ni ahantu nyine habakire noneho tukumva ko mu Kanyoshi niba ari mu Kanyosha ngo ni quartier Ndagaswe nyine ziri Ndagaswe zijabiriye hagereranye no mu Rwanda aho ngaho hehe Kanyoshi uyigereranyije no mu Rwanda Kanyoshi twahagereranya ariko bahinduye izina ari ahantu mu Rwanda bita Banyahe nyine bararihinduye iryo zina kera yitwa gute baryitaga nyine Banyahe ariko ubu ngubu haraho numva bitanga igisimenti igisimenti ho ni ahantu nyine haba hari ni ahantu nyine hari free nta modoka igihanyura muri weekend no kuvuga ngo ho habarimo ubutembere bw'inzoga gusa nyine ni inzoga ziba zihacururiza uramutse uvuze ngo uzanye ikintu cyitwa amata washya weekend gusa mugabo weekend nyine niho hantu nicyo kintu kihazwe biriya bindi bavuga na ahantu bitaba niba cyumvishijeyo numvise ko ba Jean Show ikintu cyose wifuza gukorerayo uragikorera ata muntu ashaka kugufata ikintu cyose kunywa gusinda gukora iki kindi hari icyo ushaka kutavuga gukora ikindi gukora akantu akantu kariraho nyene yamaye oya okay wenda hari video imwe yigeze guhafatirwa n'ubusinzi nyine bwari bwarengeje ariko nagaru kuvuga ngo iyo mico irahaba gusa icyo tuzi nuko bahasindira pe none hakaba ari n'ahandi aho bita muri Biryogo ho hatandukanye na Gisimenti ho nanzoga iharangwa ni ibintu by'amakofi n'iki abantu babicaye aho ngaho nkuko Gisimenti bashobora kuba bicara ni gutyo rero hameze na ibyo bindi byo sha n'uwo muntu banza gifunzwe n'umwe gusa byagaragayeho hari abarundi rero bazi yuko ivyo byose bihabera ugiye ntavyo kuja muri lodge niko muyita hotel ntavyo kuja muri lodge naho nyene hano mu Burundi nago mujya muri lodge zirahari mujya muzijyamo basengeramo mukoreramo iki amasengesho abona ugenda nyine ugiye kuruhuka iyo byanze utakambira Imana ukarira voilà bon nako ndababaza kungene babonye Burundi canke ko bahumva ahubwo se wamugani na abarogi zirahari zikorerwamo iki ushaka kuruhuka nk'ubu wewe sinzi nimba utashikiye muri famille ushobora gushika uvuga ati nkeneye kuja kuruhuka lodge sio kimwe na hotel
oya biratandukanye. Roji ni iki nyene? Roji ni nka ghetto. Ghetto rero hano akenshi zibamwo abakobwa canke abasore. Ako hari ikintu hano mu Burundi musanga mutaruka. Inaha buburaya. Oya nta buhari. Wabwirwa n'iki umwana wo mu gipangu. Tubaze na cameraman. Ivyo bintu bishobora kuba bihari muga ntivyemewe. Uzi ko bazaguhamagara nyuma biya bintu wavuze. Oya. Urabizi ko bihaba. Oya nakubwira ati bishobora kuba bihari muga ntivyemewe. Baraza kutubwira. Osura urabukeneye. Ukeneye indaya? Oya nje nuko aho ibyo bintu bajya bavuga ngo ni bihaba kandi bihaba. Birahabura isi. Oya bavuga ko bihaba. Birahaba. Ko bihaba ariko bamwe bakabihakana. Sha sinzi vraiment. Hari umuntu nyene yoba bizi ashaka kwandika muri commentaire. Ukeneye kugura indaya nimba zihari. Cyangwa uyikeneye akaguha adresse mukavugana. Urayikeneye? Oya. Kube? Nazanye na madame. Bari bwabonane n'indaya. Nazanye na madame Burundi. Urubatse. Iyo uza kuba mutazanye sare kubikeneye. Ncubzu. Oya. Amamvu oya. Nje ndo mugabo ukuze. Voilà. Yatubwiye uko yahasanze Jean bapartagije uko yarahazi canke uko atarahazi bavuganye avuga ati yeba mutipe rero aha hantu nta condition baguhaye ati ahantu ni washika ntugire iki nta muntu ugeze nciro condition wumva nyene uri free uri muhira ndi free ko ngomba kuba free ko naje gutanga igitaramo nyine naje gutwenza abantu ngomba kuba mbe free kugira nge muri mood ya fresh. Voilà. Umwe wese aranyishura uko avyumva canke uko avyumvira. Iyo ushitse ahantu ijyambere ahantu utazi canke ukabonana n'abantu utazi ikintu ca mbere wiyubara canke wisunga kugira ngo ushobora kubana nabo bantu niki ushobora ikintu ca mbere wisunga canke wibanda kugira ngo ushobore kubana neza nabo bantu niki ibanga ukoresha akore gukoresha ikirundi cyinshi ni cyinshi pe Fred nsobanurira nje nabitaho yavuze ngo iki umaze kuza kenshi ariko gusumba gutaha nje mbisubize bo uruvuze ngo iki yaje oya nje ariko se genza gake. Voilà. Iyo uje ahantu ijyambere canke iyo uhuye n'abantu ijyambere ukoresha kugira ngo ubane nabo bantu. Voilà neza nyine mu mahoro umve uri à l'aise niriye. Okay. Nje ibanga rya mbere nkoresha nditonda namara kwitonda abo bantu bakabona ko nsa nkaho ngize maka mfite ikibazo bakabona kunganiriza nanjye ngahita mbaganiriza nje niko meze nge nditonda mu buzima busanzwe nyine nditonda ku buryo umuntu abona ko kubyanga byakunduje umuntu afite ikibazo wamuganiriza wenda ko mbona yigunze iyo anganirije rero nibwo duhuza nawe nje kintu cya mbere nkoresha ibanga navuga ngo nkoresha ni discipline ibindi byose birikora si bitandukaniye n'ibyo mvuze se atandukanye uvuga discipline ugeze uyivuga se kwitonda nago kwitonda ari discipline rega discipline nuko wambaye nuko ugenda nuko uvuga nuko urya nuko ubaye guceceka gutyo ukaceceka gutyo ukajunjama nagare discipline reka se nkuko baza gatonye urambabarira uvuze discipline nibuka ko hari abantu Jean babonye Jean apparence yawe ushobora hari umuntu yishizemo yuko umuntu yambaye afise dread ata discipline abafise sivyo nyene biri umutwe uko nyene wewe kugira ngo umwereke uwo muntu ko ufise discipline bigenda gute discipline kujya mwereke nuko ibyo bintu cyambere anyekaho atari byo sibyo hari kwabona mfite dread mfite herena akumva ko murumogi ndi umusinzi ikintu cyambere ngomba kugukonfirma ko ibyo bintu nabikoresha sibyo icya kabiri nukuntu nyine nge ndi kwitwara ubwanjye imbere yawe nyine buryo ndi gukwereka umuntu wari uri gutekereza utandukanye n'umuntu uri mu mutwe wari gutekereza nyine niryo bantu voilà yuzi nyine ko ibyo bari kugutekereza atari ibyo ntare ntabwo bari gukora ikintu ukunze ubona uko abantu babitekereza ko mbere uko nkora ikintu banza nkishimisha ubwanjye mbere uko njya gushimisha abandi Jowe ngewe ikintu cya mbere nkora icya mbere cyo
abavugwa ko bafite dread hari ikintu kibarangaho cyane nk'ibintu by'urumogi ibintu by'inzoga ngiye rero ngerageza uburyo bwari bwo bwose muri ibyo bintu uwo muntu bikeka se cyangwa ushobora no kubikeka atabimbonaho kandi koko niko biri nta rumogi nta nzoga wabwira n'abagukurikira babigutekerezaga wenda kutabikoresha ngewe nta rumogi nywa nta n'inzoga nywa ibindi nushaka rwose uzaza ureba Joshua ndatuje meze neza voilà ababazi barabazi rero reka tuje mu kazi twari ko turayaga kugira ngo dushobore kuja muri moto no nibaza ko twatoranye twatoranye voilà mwaje mu kazi kugira ngo babahitemo nuko hari ico bababonyemwo mushobora kuba murusha abandi kuba babahisemo muri benshi nikiye kintu wumva Jean ufise mu mutima uvuga uti aha hantu vraiment kuba mfise iyo opportunité nivye ko ndayikoresha uvyakira guti ubonye baguhamagaye ati allo hari anye turagukeneye bimeze gutya anye wiyumva gute kundi ruhande ikintu cyambere kizamo nitamvuga ko yebana ndi superstar ndo umuntu ushoboye ndo umuntu anytime ushobora gutungura abantu uvuga niyumvamo ko ndi umunyemano wa mbere nubwo yego byigaragaza kuri stage ariko mba niyumvamo ko byanga byakunda yewe Joshua ndi mu banyarwenya bakaze mu gihugu bashobora guhindura ikintu kuri stage nicyo kintu cyambere kinzamo ngewe ikintu cyambere kinshimisha nuko uwo muntu wamagaye yangiriye confidence yangiriye icyizere niyo confidence ra icyizere niyo confidence yangiriye icyizere icya kabiri mwumva ko impamvu wangiriye icyizere nuko ibyo bintu bimerita trust nicyo cyizere confidence ni confidence nyine uburi uba wihagazeho yakugiriye kwihagararaho niyo confidence kwihagararaho confidence ubufi wihagararaho nyine ni icyizere mwumva ko nyine kuba nyine bangiriye icyizere mwumva ko deje buruta numva ko ndi umuntu ubimerita ukwiye ko ibyo bintu mbikora fresh icyo basigaye gukora nyine rwate okay bya bintu natangira courage no zo gukomeza ngakora ngavuga ati ubwo bangiriye icyizere aha nirasaba gukora cyane nyine ko ndamutse ngiye nkora nibantumire simbona ibintu tara indimo simbona abantu njya kubibwira n'ubundi ntacyo byaba bimaze nka mwebwe novuga yuko ari ibintu bigoye cyane cyo kimwe n'abaririmbyi umuririmbyi aragenda kurimba ya ndirimbo tuzi ariko mwebwe nibaze ko bibasaba ingufu nyinshi kugira ngo mushobore kunezereza abantu gushimisha abantu biragoye cyane umwe wese afise uburyo abiteguramo wewe ikintu kihora kikugora sana bivanye n'abantu mugira mukorane niki ushobora kureka ibindi byose ukavuga ati iki kintu vraiment nkeneye kukiganya canke kuganya confiance ngiye ikintu cyambere niba numvishije ibibazo cyawe neza ikintu cyambere gishobora kuba gishobora kungora cyane ni introduction uburyo nangira aba bantu ngiyemo n'abarundi ndinjirane kuko icyo kintu cyambere utangiranye nicyo kiri buhereze isura abarundi se cyangwa abantu ugiye gutaramira runaka ibyo uri bukurikizeho kuvuga rero icyo kintu cyane n'abandi banyarwenya nyika ko ari cyo kibagora uburyo uri butangira ugenda uganiriza abantu hari abanyarwenya baza kuri stage ugasanga batangiye kubaganiza basuhuza inshuro nk'iminota nk'itatu uwo muntu deja barikosa abasuhuza twaje yego ariko gwa ku ntego uvuge ngo iyi ni introduction ndayikubise neza fresh hagati ngomba gushyiramo ibintu bisekeje ariko bidasekeje cyane biringaniye biza bishigikira kiranakoze mbere none ukashaka ikindi kintu ari cyo bita ni nko kwandika nuza ni nko kwandika lettre ngira ngo niba nibeshe introduction body na conclusion rero igomba kuba ifitanye isano na introduction uburyo winjiye bigomba kungana n'uburyo uvuyeho imbaraga cyane cyane ariko conclusion igomba kuba isumbyeho kurusha kugira ngo abantu bakwifuze kandi ikintu nanone kindi so kurambirana kuri stage iminota 10 bihagije 15 haba kubera ko tuvuye mu Rwanda n'igihe wenda na 40 yageramo ariko ubundi nibyo bintu bigoranye cyane ibyo yavuze byose nibyo nacushimye kongera binavuze byose nibyo wese umusata ari byo nibyo cyane mukoresha ibanga rimwe
kuko dukora ibintu bimwe dukoresha ibanga rimwe abahanga ubundi n'abakora baba bahuje akenshi ibanga nyine nikihe kintu wigiye kuri mugenzi wawe namwigiyeho umwigiraho canke umurava yego umurava hajya mu kirundi niki umurava ni nuza ni uburyo nyine umurava nyine ni courage kugira nyine courage ari fresh bon sinzi ko mwobwira abantu ico mwabateguriye canke ibanga hari wakubonye rafu wapasi ushobora ati Jesse shaka kugaruka hano Joshua wa munsi ni wa wundi umwe avuga ati bimeze gutya ndazi hari ico mwabateguriye sinzi ko hari ama surprise mwaduteguriye kugira ngo abantu bumve yuko babandi baheruka mu myaka yahera canke mu misi yahera atari babandi bazanye okay kuri iyi nshuro ho icyambere cyo nuko ibyo na performance hano ubushize Burundi ndabizi biri kuri YouTube so ntago ndi bubisubiremo ni ibintu bishyashya ngiye kubazanira ikindi nanone nza tryinga show njya nkora kuri KC2 bita the Josh challenge kuri stage nzayikora inahi Burundi uburyo vanga indirimbo mbivange no mu Burundi ndebe ko bizarya ariko ni new contents nta kindi kintu cyo nababwira nukoza yatakaye voilà reka ndabashimire cyane kubona mwaduhaye akanya kugira ngo tuyage amajambo amwe canke abiri twigishanyije antuka byo twavuganye byose umwe wese arashobora gukuramo notion yiwe mu kurangiza canke mu gusozera twatangiye bacumita mu kurangiza reka kurangiza no kugira kurangiza sasa turangije vuba mu cyo kiganiro gusoza igikorwa wari urimo nyine turangije vuba n'iki nanjye ndikuvuga nyine uri yavuze ngo mwatangiye mucumitana oya twatangiye tuganira ku gucumita no byahereye none dusoreje ubwo none turarangije kandi turangije vuba kandi neza numvaga kurangiza neza byo n'itegeko reka turangize rero twavuze ngira ngo aho show iri bubere nibyo tugiye kuvuga ama publicité vraiment nibaza tutarabivuga mu kurangiza nyene sinzi ko ako nta gaciro tuba tubihaye kurangiza tukabivuga turangije nyine ubundi yagiye kurangiza akaja mu gogo bakuvuga amani ugasaka kumubaza se ngo itike nangaye kugeza iwanyu show izabera Donatis Conference Center nejo ku cyumweru twinjira muri regular ni 10,000 VIP ni 30 ngira ngo yego Josh yego hano VIP ni 50,000 n'icuma hasanzwe niyo navuze nyine regira n'ubundi 10,000 yabitanguye yego muku duhurejo gukrotira tugire tuzahurejo tuyage rwose tunezerwe dutwenze yego mugabo ugira ngo si ibyo se nizo zonyene cyane harakaje akantu ngire ndababate umwe sanyisha uko avyibaza shanka uko avyumvira haje umushitsi iwawe umushitsi uramwumva umukobwa canke umuhungu ko biri kose washize amafaranga kuri table winji urasohotse hanze uyasizeho urinjiye urayabuze nta wundi muntu yarahari nuwo mushitsi kugira ngo umubaze ko ari we yatwaye canke dati mu kinyabupfura ciza utamubangamiye utamwagirije ko ari we yatwaye uwo bimubaza gute wewe umwe wese nyine uko avyumva je nabanza nkashidikanya nkumva ko ashobora kuba nkaho ari uyibye mubaze nkaho ari uyibye okay ndinjiye cyambere cyo ngomba kubanza gukeka shore kuba yahushwa akaba yamanutse munsi y'intebe wambabarira ugasohoka nkakoropa hano muri salo ubundi ngabanza nkanyeganyeza intebe sazi nkashakisha ariko sha biterwa n'umukobwa sha nayakubaza nakubwira mva na amafaranga ubonye hano ku meza oya yabonye ibyo yabonye ahubwo mukinyabupfura nge naza nkamubwira ati neza amafaranga ukuye hano se bamututse waba umwagirije ko ari we yatoye ubuye kandi yafasha n'ubundi ndetse bagiye turi babiri abagirije ko ari we yatoye wasuwe ni ninja kucyabura bundi aje subundi ndetse n'abandi reka baguhereza urugero mereza amafaranga ukuye hano nuko namubwiye oya reka nkohereza urugero umukobwa uzwi hano i Burundi ninde uzwi cyangwa mu Rwanda uzi Shadibu Shadibu muri ri Shadibu waya mwaka
reka mvuge ntuza kete bashabura muzi okay Mutesi Jolly ego usize inoti ya 5 ku meza kandi niyo wagombaga kumuguriramo fanta wamusaba gutaye amafaranga kete amafaranga arari hano yameza nje kuguramo fanta hanyuma kete atakajya kuyigurira akajya nese yambwira gute ase byose ari kugenda kubyumva man Kigali nago dukina iyo turabizi ko ntago dukwana na karashika ubu ba wayajyanye ako sini none uzabigerageze ni iminsi turi kumwe nge nawe hano nyateke yasinya buriye ko nahitanya gusaba ariko nanjye dusoza ari babiri na twavuze umwe ko uzi neza ko ari we yatwa ari babiri nababwira ati ari uri gukeka abantu babiri baje nyine babashi ari babiri wasizeho ari abanshitsi babiri umva icyo gihe ureba umubi biragoye nababwira ati hagati yanyu mwembi aya ari gereye gureba abantu babiri nk'ubu ngubu baramutse batubonye hano nukuvuga nuwe okeka ko yo bayatwa umuntu akaza kayibaza manager akeko uyu nguyu aswagoswe banyi kuhari se inde banyi kuhari bareba umuntu nyimane bakabyimagine aya Josh sigaho nawe kudukurikira muga parents irabesha ushaka kubona gutyo umuntu ukavuga ati uyu bonye ko kubeshya ivugisha ukuri nge na Josh dusa n'umujura no basopa mwese nta kwizera umwana w'umuntu oya ibintu biroroshye uramutse ufite filime kandi harimo umuntu ugomba gukina nka shatani ninde wahereza iyo yavugisha ukuri ukeneye satani na Yesu wakinisha ndi nandise Yesu se nawe urimo nga ni Salomon ndetse ndi Yuda kuko shitani yamaze kubona umwanya we n'uyu nguyu era dusoza nawe turakubaza ariko baza nta kibazo uravuga yego cyangwa oya ukoresha agakingirizo oya urakoze Merci beaucoup yari Nemirem TV avec les autres enfants les autres nanes baranjanira nini nakondi reka ndabashimire cyane utarakora subscribe please turagusabye bikore kugira ngo dutezanye imbere muri rwa rukundo nyene bwa bumwe turakunda cyane ciao ciao